Selamat bertemu tua Basnantang perkara belajar semama Jako Iban batusun ti ke-6. Jadi batusun ti sekali tu aku dekat main wan mending ke siti Jako semama kita Iban ianya angat taib manua. Jadi reti Jako semama tu ianya rajin sekejap aja lalu jampat mantul tau keleju ngerja pengawal. Contoh ayat nuan ulih ngena Jako semama tu bakato. Ujang mina angat tai mano ti enggau orang kelas Zumba laban mina 3 kali aja ya ti nurun kelas udahnya lalu memaduk ke diri ndak tertitih kapangan ya ti bukai ti seluruhan datai kelas nyak belama. Bertemu baru tua batusun ti nangkan keto lalu anda subscribe ngagai channel tu serta tekan butang loceng ngambil kenuan ulih nerima notifikasi serta video aku ti pemaduk baru. Anang laju serta bantu ngapa belajar kerja ko semama kita Iban nabanti ukai kita sapagi lalu enti ndak dia tu mayagi. Terus kesukunon ngagi aku lebannya meh jadi keperancang aku untuk terus aktif ba channel tu. Nya aja, terima kasih ya.